Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, sebab rilana yatuma barakah iwi pada angka menemuki kuti ruasi wibulanu pengala ta'ala, terutama rilana yewi ular ramalan. Selanjutnya saya mengajak dan menghimbau kepada hadirin agar supaya setiap saat, setiap waktu selalu membaca salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magiru namalade ya patu-patu kangi as-salawa ewe lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba engka sedi hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam menarampe bangun ta Imam Ahmad. Narampe Nabi makkadai man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara salawati. Niki tau masalah walau riak sit di salawati wipopong Allah Ta'ala 10 salawat. Menurut aku tepat tafsiriwi rumakada inna Allah wa malaikatu salluna ala nabi iro salawatna puang Allah Ta'ala riatanna pamasih. Jadi berarti ko masalawat ki sisa ko Allah Ta'ala ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na salawaki ki ko Allah Ta'ala ka 10, jadi 10 pamasih. Man shalla alaihi asyara salawati sallallahu alaihi atas salawati. Niki tau masalawa lauria 10 salawa na Nabi sallallahu alaihi wasallam isalawaki ko Allah Ta'ala 100 salawat. 10 salawat menjadi 100 pamasih. Nah lanjutkan Nabi kada paman shalla alayya mi'ata salawatin kataballahu alaihi baina ainaihi bara'atan minan nifaqi wa bara'atan minan nar. Nah niki tau masalah lauria nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 salawat istempel ini kue palawangan na dua matana ija'ni kuru aga bacaan eros tempel makkada bara'ata minan nipaki wa bara'ata minan nar, bebas dari kemunafikan dan bebas dari api neraka. Masya Allah, salawat barakah na salawai, apalagi wan jumai napak barakah Allah Ta'ala. Nah pernah sambungin Nabi sallallahu alaihi wasallam makkada wa askanahu yaumal qiyamati ma'asyuhada'i. Nah panimatu yerto masalawa eloria si mata maringerang eloria upasi bawa matu tau masye mate syahi dia suri mundrin no pongalata. Tentu pada ipahan yang sangat mate syahi nah kiatanya mate siare Pak katoje itu mati siare di kewasana aja nama mereka bahas sih nasang ibu nuri realina selenau no sana ya komelo kimak bicara mati syahe mode itu lo mapakur abaca ni salawat insyaallah napi si campur ki Allah Ta'ala nabi si bawa tahu angket kuritu mati syahid. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah.
Inange bunga tamaku komasigi peti we mata. Magi Pak Bu sabaero iya empekak kak komasigi ewe. Sabalum nanandri api belawa. Ira watwe aku kak bolana omku Haji Benuh aliana pagawi syara. Jadi Ruya selalu datang ke masjid. Angkator rilota. Biasa tumalabita tumalamabita pengaji manja. Ya kuyerun tu anak-anak emaruka angkat kena napakolon. Termasuk saya. Biasa napakor pengaji manja pakolukwe. Meringarlah ngair masa-masa yang lalu. Kemudian puriwi tayi renovasi masih kita alhamdulillah pada syukur mati mabe lori pongala ta'ala manyama pina ini. Sedimi bawang tak dengi sejarah anak kue. Angka kue bukan saya membantah bukan apa, hanya saya bicarakan. Tak dengi sejarah kue. Angka ko malebu talu galampo kue. Kata lu wali. Iero galampungi maka da ka maka angka sejarahna nasabayero watwi ramalangi pas 17 Ramadan kegur taji male ka tudak kue kajodo-donya bidi kurit tuda sedene kan rangi tapang ka cahaya tamairon iero makalampu talu mun tangai papada aga sana yaitu palangi masuk di sini. Akan napur taji malek kadimidi ala dinimu atau kue angka nasa tamuta yaru taji malek udah kue mak bicara dega tu irita tapi mak bicara mak bahasa ya pura rumah bicara malulu menri ya rumah nasabat dulu kak budaya Pak Yol kue, enak mabela kue betukan anak kue. Irita lolo mende yero palangi, maka deni berterima malek macarama, mak bere pengertian maka yero nangi angka itu polita, bidadari turun. Kita tuh sahabat masih belawa. Satu-satunya masjid di Wajo mungkin di Indonesia yang pernah tujuh Lailatul Qadar. Bicara yang bertaji malik ke sit di masjid teri irwat tuh nasabak syukur mana kita nasari pengala ta'ala idi 10 loku tu belawe baru guru tak 10 loku tu belawe yang mana naturungi ki pamase angkai malaikat turun boleh bilangnya turun Lailatul Qadar. Nah masalah malam yang kaya mudah-mudahan na yola salumpe na yero nang kaki na karena makasina na masigita na wad yang kalalay nola bidadari tama na sabak kamu puasi detu itu yase di makumiro asli na mo pa hanya di polesmu ayemi pe tadi ini sejarah ini berarti wakad dari wakad namanya hanya sabar bicara tentang sejarah pada kota Mekkah patu kumendre siarebe tulai angkaya sang haji paruk iro tili bimbiki kota Mekkah tusak bamparu watanewi makada ka aji pegi ko ya sange agsanne Jabal Kubais, Jabal Abu Kubais. Tak ini Pak sejarah. Ayasa jolo ni mapak we. Aruh bola siaga tingkatna. Rumah raja di situ. Bener rumah nasar. Jabal Abu Kubais. Masalah malam yang kayak hadir. Iri jejak sejarah perlu dilestarikan.
Kaum muslimin sidang jamaah tarwih rahimakumullah. Iro lalanna yewan dewe sekadar itu pengantar tapi nalani itu menek. Iro meloe yala si perengaran ngepadari di makada. Iro puang Allah Ta'ala pancaji alam 5 alam. Pasti yola maneng. 2 ni pula riola. Set di sementara tempati sekarang. Dan 2 belum kita lewati. Dan insya Allah kita akan menuju ke sana. Bagaimana yero? Pertama alam arwah. Alam arwah. Yero makadana puang Allah Ta'ala lana Quran malabi surah Al-A'raf ayat 182. Kalau saya tidak salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ahada rabbuka min bani adam min zuhurim dzurriyyatahum wa asyhada ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Kira-kira akatani biaya makada. Wa iz ahada rabbuka ingarangi lewat tunna yero pong Allah Ta'ala nalamana yero sinna ruh melo na pancaji pong Allah Ta'ala mapamula pengutan Nabi Adam latwa sorimun rimatu napa depungan napa nape sabiang alena makada alastu bi rabbikum tanaga ya tupamu tu menang mate mana ke sini no ruh meloi pancaji latur si monri palu pada makka de bala syahidana ba ipuang iku puaku lewat di makka de ki idi puaku mapa kalai betul sapa salah betul na iku puaku pada berarti iya kana abudu iku mi puang sumpah aja tu makka da idi mi puang sumpah ya ku makka de ki idi maiga ya ku makka de ki iku si. Jadi anak-anak ki mak betul ngamak ki suratul Fatihah maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idi mupuang sumpah idi papa santerenge na caki ande gur tamat pakor iko mipuang iyyaka. Jadi sinin na tawe pura mana imang aku milo sumpah puang Allah Ta'ala di alam arwah. Yang kedua pengakuan kita alam yang kedua ialah itu alam arham telalanna rahimna indukta. Nah kya ambot tadi rahimna nasaba induk ini matampu iya na to sabana na barat de parsebabuana tu indo loriana na ya ambo na tidak berarti bahwa ambo de na parsebabua na sebab memang iro polikwiro rahim asanna Allah Ta'ala asmaul husna 99 salah satu di antara itu asna Allah Ta'ala ditaruh kumakun rai makada rahim. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Ipangakuto kikor pada saat manguri wa indota melo memana upanna matanga mangaku tahu melo songpe puang Allah Ta'ala metatutu mandasar sa indok na manguri wa biasa 1 2 3 hari. Tanda-tanda nasa andre gurta kung kana na makor kita bisa tandai makada itu anak makwero mater-ter api. Niki amak ko masalah malabi jaran nika apa melahirkan yang sempurna sesungguhnya malah mulai rolalenggi tapi nembarang sesar mapasusu si matu air
susu sapi. Mega tuh anak-anak masih pak sapi ya tau makwai. Tapi kok kwendo na susu insya Allah barakah. Menurut dokter tidak ada kalah gizinya susu ibu daripada susu-susu lain. Nah, neke makoke maaf ibu-ibu. Mega nanti ibu-ibu inasang, kenapa susah anakmu alebane do. Kesang do, yako kapala melu operasi. Itu sini kau tahu do. Biar. Jadi maladami masih lengan, sibet maladami sasusal. Nah, masalah malabing kehan. Yang naruh alam kedua, alam arham. Alam yang ketiga, alam dunia. Kayak makhluk pada yonroy. Makhluk Aga yero parluna. Angkaya alam dunia napakang kebuang ngalata alam ketiga munro tengah 5 munro tengah 2 laba 2 mangolo onro maktan tanah agay tanah ya tu hidup pa dia mungkin tanah ki barle ase hidup pa loka ki boto na palangi tuntu tidak mungkin loka minum na loka tajag pamasi di mabile. Masalah malabi ang kehabi. Alam dunia onro mata tanah. Pamegetan tanata dalam artian bahwa momentum yang sangat-sangat bagus adalah bulan suci Ramadan ini. Tapi megea malata. Aja-aji sesuai kemampuan kita aja di pasar. Pak Ketua tuh na pasar lena ayasan malaikat dedi. Palele kari dia makukwe salah cedek investasi bodong la haula wala quwwata. Hati-hati ki Pak Bu ye mega ibu-ibu takut televisi ada nagala ya investasi bodong mau kaya tidak mau berusaha. Nah iya atana-tana ki kolino. Yang ketiga alam. Keempat iana tu alam barzah kok burue insyaallah tamana kimatu kok burue minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum minha nukhrijukum taratan ukhra iya no dibaca ke pasuru to matew minha khalaqnakum it malah kita na tu tatalutike biasa mo tapu ka mapakoro pa iye malah kita talutike inapakiloka koroyolola kok pure lembat to matewe minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum minha nukhrijukum taratan ukhra lesuki matu pemakor nah sabah ancajengan nate plemetik ko tanay lesu pemakor nah apa persiapan kita angkanoga kamoga puri pasadia anak kula na kubure matu tentu pada mega na persiapan terutama luar ramalan mengaji, masumban dan seterusnya sebagainya. Yang kelima, alam na pancaju ko ng Allah Ta'ala, yan itu alamul baqa. Agero, matu asurmun rin na pangalata bacerogina, alamul baqa. Ako ni roon dong ngarak dekata. Makadak itu lele ri pamasena po ng Allah Ta'ala. Ba't ko na mati ni, lodit kurbala alam rasa. Matajeng sampai kamat nalino mereka situ kareba maka ada macawi kamalino aja nabi bicara tair bicara no po Allah Ta'ala kaum muslimin sidang jamaah tarwi rahimakumullah kesimpulan nama kadang tapade cingi amalata saat dinamopang kekasempatan tak nawirik po Allah Ta'ala malolesue pada makokwewe tondeo lo kapan deh main kucing-kucing kami matarawe makokwe bebas. Kali tapak keguni kesempatannya papole pak kasir pun. Terutama sampajatta. Aja lalo ka mas sampaja mapito manu ayasan
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Nah sepong Allah Ta'ala Deu pancaji wirupatawan yang niajinge sangadina melo makna kasiwiangi. Aga pak kasiwianna umat rupa tawe. Iya itu sempaja. Tapa dicingi lalu sempaja tak mana. Utamana kota kabereki. Allah. Engka gatau si lampe pak jalona si bawa induli mana? Tiga. Pegon rone yero. Iya we. Palawangan lima si bawa pak jalo Dega gatau si lampe yero. Kai. Maka dari ulo gutta jimale ke pak guru ke madarsata. Yero le membo pun mas sempajang yawana lue docile itar. Apa? Memang konstruksi ciptaan manusia adalah salat. Kato patare kariolu maka dia pastas. Dia yang sempajan si semaci ngasih kacuk najaji alangi lololise di balle-balle. Puang Allah Ta'ala kuga. Dia na sempajan asalnya maka daka melok biasa kimandre. Iye. Deta timpu sebab foto ni harus sampaian. Memang apa ngata pancanya tak sampaian tapi dia nak dikut dia pokok dia kayak lolong ke pokok. Tapi yang baik dan benar. Melodoa ki. Pet pacarata melodoa 5 tapi kau lolong 5 tak. Ye. Witei taruh andre gurta apa sabah iya. Dia makadama ki ay na popo siya na yima pade gurta ji maratan pengaji pok tapang kalicoa ina juma no lina tu makade kami si pade nange baja arsa juma baja mbo lo nak tadungi yero taluru day yole taluru ana pengaji hamma no la gurta ji maratan boleh bolana tadu bolong jadi kemudian gurta Yunusu matete gurta Jimal kaunre matete terapi kaunre matete iya roja majamang masalah malabi ulama sempajangi iya nangi aja lalu makumana rubite batena meloduangi jadi meloduangi pakulimana dia napakwe dia tu napakwe pakwe. Pernah saya tanyakan salah satu anak gunung gurta jisada di Gandra. Pernah anaknya di sini tugas seorang perempuan dokter medis aku wajib bilawai. Tugas waktu kuro melo yunda loma ceramah kusingkan. Jadi waktu tanan nih maka dakak kalau waktu tanah puang setengah gambo. Iro gurta jisada. Ya melo doang nih pekogi limana. Aga nape balingan tapi mapakku mi bawa. Pak ketuwi tanana ta melo doang. Pakku di mana? Ina pakku rokwai ande gurta. Pakku mana? Ditunakku kaum muslimin sidang jamaah tarwi rahimakumullah. 20 bini 20 menit. Aku ni kapa je Pak Gangka mamare Allah Taala pada nendriki terutama ulan ramala pada naindik di papole pak kasiwange terutama puasata baca akurata sampajatta tapa megai lalu sampajatta maya sepamegai sampaja sunata sampaja panita aja lalu nasalah barakwa mangina paturi pamasina pengelata ini lebih kurang saya maaf sekian dan terima kasih wabillahi taufiq wassaada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.